Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Pomoć kod zdravlja. Moj gost večerašnji je slavni bioenergetičar, gospodin Đuka Bajić, koji za sebe ima mnoštvo zadovoljnih klijenata. Neki od njih večeras su ovdje s nama. Gospodine Bajić, dobro vam večer. Dobro večer i vama i gledateljima TV Jabuke. Evo, gospodine Bajić, za početak, što je to što privlači tisuće pacijenata kod vas? Pa vjerojatno moje znanje, jedno iskustvo kod svih pacijenata koji zatraže pomoć i tako dalje. Znači, kad pomognem nekom od pacijenata, to se prenosi iz usta u usta, ljudi preporučuju jednim drugima da dolaze i tako dalje. Pa onda moji klijenti kao što su ovi ovdje, kad im pomognem, ja zovnem televiziju, zovnem novine, malo popričaju s njime i tako. To je moja jedina reklama i vjerojatno tu privlači mnogobrojne gledatelje televizije. Kako se osjećate nakon što nekome pomognete? Kako? Kako se osjećate nakon što nekome pomognete? Jako se sretno osjećam. Jako sretno se osjećam. Slušajte, ako imam 10 pacijenata, logički da ne mogu svim 10 ljudima pomoći. Nekad se desi to da pomognem svim 10 ljudi, a kad pomognem, u mene je beskrajna sreća, neizmjerna sreća, kako kod pacijenta, odnosno klijenta, tako i kod mene isto. Osjećam se savršeno lijepo. A ako nekome ne pomognem, onda me to malo kopka 1, 2, 3 dana, što mu nisam pomogao, kako, zbog čega. A ja opet kažem, Bože, niko nije svemoćan, Bog je svemoćan, ja nisam svemoćan. Ja da sam svemoćan, možda bi došli noćas Amerikanci po mene, pa bi negdje radio u nekoj vojnoj bazi, liječio tamo njihove vojsko i tako dalje. Kod kojih bolesti zapravo možete pomoći svojim klijentima? Pa najviše kod bolesti kralježnice, kad su u pitanju nekakva degenerativne promjene na kralježnici, skolioza, spondiloza, diskus hernija, ukljištenje živaca i tako dalje, bolest svih zglobova, degenerativnih promjena ramena, artroza kuka, ostoporoza, koljena isto također kad su otečena, kad je u pitanju artroza, posljedice šećerne bolesti, kad su tabani, recimo žare, peku, hladna su, periferna cirkulacija u donjem ekstremitetu, odnosno u nogama, a i u gornjem dijelu to su ruke, to je vratni dio kralježnice, pa onda često se ljudi žale i na potiljak glave, da im je dosta hladna glava, da gube ravnotežu i tako. To su sve posljedice visokog tlaka, dijabetisa, a najveći je krivac naravno cijela kralježnica. Evo, ali nažalost postoje neke bolesti kod kojih ipak ne možete pomoći. Koje su to? Ja se uvijek ponavljam kad me ljudi zovu putem telefona ili stavim u svoju reklamu ili u novine ili na televiziju, uvijek kažem ne pomažem kod svih bolesti, pomažem kod ovih bolesti koje sam sada naveo, a naravno ne pomažem kod raka, leukemije, paraliza, epilepsija, multiple skleroze i ovih teških bolesti. Tu ne mogu pomoći, to ne želim takve ljude da primam, meni je jako teško kad nas zovu pa pitaju da li mogu, ja im otvoreno kažem tražite dalje pomoć, ja vam tu ne mogu pomoći, mada mi je teško, ali šta ja mogu, ja nisam kod svih bolesti svemoćan. Imate veliko iskustvo, koliko godina već radite ovaj posao? Pa, radim negdje oko, sad je bilo prošle godine 27.12. puni 30 i 31. godina sad je, znači 30 godina i 5-6 mjeseci, a iza mene vjerojatno preko 800.000 pacijenata je prošlo kroz moje ruke. Jako puno, nemalo kao grad Zagreb koliko broji, ja ne znam sadašnji Zagreb koliko broji, preko 1.100.000 koliko ili 900.000, ne znam, ali prije Domovinskog rata od Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne, Slovenije, Hrvatske, pa i
Njemačka, gore skandinavske zemlje, sve sam prošao. Švedska, 3 puta sam bio u Rusiji na kongresima, bio sam u Indiji, bio sam u Kini po raznim kongresima. Mnoge ljude sam upoznao, i znanstvenike, i čak su mi u Rusiji nudili državljanstvo da ostanem u Rusiji i tako dalje. Međutim, nisam prihvatio, rekao sam hvala lijepa, ja ovdje u svoju Hrvatsku, ja imam posla i ovdje, ja želim mojim ljudima pomoći i tako. Postoji li možda nešto što ste kroz taj dugogodišnji rad i veliko iskustvo možda naučili, nešto što biste istaknuli? A znate šta, nikada čovjek ne mora biti savršen. Vi se učite i obučavate i dolazite uvijek do nekih novih saznanja kroz same klijente, kroz njihovu bolest. Uvijek nešto otkrivate, ovo je dobro što radim, ovo nije dobro što radim. To je cijela poenta toga, nema tu nešto, ali i kao svaki u klasičnoj medicini i doktor, tamo neki ortoped ili neki kirurg, i on je vidio gdje je zahvat operacioni dobro napravio, a vidi gdje nije, onda se toga pridržava, gdje je dobro, a gdje nije, gdje je uvidio loše, a gdje je uvidio dobro. Ili neki ortoped ili doktor opće prakse, nije bitno, liječnik bilo koje medicine ili alternativne ili klasične medicine. Recimo u Kini je to toliko razvijeno, tisuće godina, kod njih je alternativna medicina već danas se koristi, kod njih postoje jako veliki univerziteti, to redovni fakulteti koji traju po 6-8 godina, alternativna medicina, kiropraktika, bioenergija, akupresura, akupunktura, to je kod njih velika tradicija. 1,1 milijarda Kina broji, pa nije ta zemlja, ako ona ne prihvata ono što radi 1.000.000 godina, nemalo, pa i ne prizna cijeli svijet, recimo kao što kod nas još to nije priznato 100%, recimo Srbija još nije priznala, Makedonija, Bosna, Slovenija to priznala, cijela Europa je priznala, isto, shvaćate. Ali ako mi ne priznajemo, onda nešto kod nas ne štima, onda nešto nije u redu. Ako jedan priznati svijet, dobar narod, kulturan narod, školovan narod, prizna alternativnu medicinu i otvara tolike fakultete, univerzitete za ovu djelatnost s kojom se ja bavim, onda su ono pravo, a s nama nešto ne štima. Ali ja vjerujem da će to sve doći na svoje mjesto, da će to biti u redu, da će to kod nas biti isto jednog dana u sred Zagreba, da će naš Bandić otvoriti fakultet alternativne medicine, pa je i on je najposlije posjećivao moje kolege bioenergetičare kojima su pomogli njemu, lično njemu, kad je jednom imao problema, pao, pa je dole zglob noge povrijedio, pa ne znam zbog čega još išao i tako dalje. Pa meni najposlije dolaze ljudi, evo, ja sam imao iz vlade, imao sam jednu gospođu, neću da imenujem, saborska zastupnica. Imao sam saborskog zastupnika prije 4 mjeseca. Dolaze su mi ljudi iz sudstva, dolaze su mi iz ministarstva pravosuđa, dolaze su mi ljudi iz policije, njihove obitelji, dolaze svih profila ljudi. Evo, kao što sam i na početku najavila, neki od klijenata gospodina Bajića večeras su ovdje s nama. Gospođa Marica, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, dobro nam došli. Evo, molim vas, ljubazno nam se predstavite za početak. Lesičar Marica. Dakle, od kada vi dolazite kod gospodina Bajića? Pa ima koliko, 3-4 mjeseca već. Da, vi ste, vama je bilo određeno 10 terapija, međutim vi ste to prekidali, pa dolazili kad ste mogli i tako dalje. Da. Ali je prošlo 10 terapija. Prošlo sam 10 terapija. Gospođo Marice, koliko imate godina? Ja 70. Od kuda ste? Ja sam rođena mjesto u Zagorju, mjesto Mihovljan, a živim u Zagrebu. Gdje ste radili?
Radila sam u pošti. U pošti. Radila sam u pošti. Je li vam bio to težak i naporan posao? Nije. Meni nikad nije posao, nikad nijedan bio težak jer ja strašno volim raditi. Ja sam zagorsko dijete jer nije bilo teže u Zagrebu raditi nego što u Zagorju. Vjerujem. Zbog kojih zdravstvenih tegoba ste došli ovdje kod gospodina Bajića? Ja sam došla zbog velikih tegoba. Ja sam imala 3 mjeseca takve bolove u stomaku da prosto rečeno kao da mi je neko sipal šaku željeta u stomak, tako. Ja sam bi javila 3 mjeseca na terasi i u dvorištu i ne znam gdje sve. Takve sam imala zlopatnje velike. To se ne smijem sjetiti više. Liječnici vam nisu pomogli u tom? Ne, nije. Moja doktorica je dobra, ali ona je rekla da ona tu pomoći ne može i onda smo čuli za gospodina. Kako ste čuli za gospodina Bajića? Pa čuli smo od drugih ljudi koji su k njemu dolazili. Evo, tako. I uglavnom zadovoljni ste gospodina? Ja sam zadovoljna do groba. Jer onako se nije moglo živjeti. Niti sam ja smjela popiti vode, niti sam ja smjela žlicu juhe staviti u usta, niti sam ja smjela šnitu jabuke pojedem. Zlo. To ne možete vjerovati. Vi ne možete to vjerovati, ali tako je bilo. Kad ste osjetili prvo poboljšanje? Pa nakon druge, treće terapije. Već na drugoj me je malo, vidite da ne mogu govoriti od onoga očaja iz zla koje sam ja prošla, neke, misle, svi spavaju, ja hodam po terasi, ja hodam po dvorištu, ja hodam i po cesti. Ne, da. To je bilo od bolova velikih, ja ne mogu to opisati. To ja ne mogu opisati. Evo, što biste rekli za gospodina Bajića? Za gospodina... Kakav je njegov pristup bio vama kada ste prvi puta ovdje? Krasan pristup, krasan. I nakon druge terapije, već je to malo, sve se počelo, već je počelo tinjati i već sam ja drugi i treći dan već sam ja mogla malo juhice pojesti i to, pa ja sam došla na ništa, a ja sam šećeraš. Znate li kako je to bilo? 2 strašne struje. Eto tako. Gospodine Bajiću, možete li nam vi reći nešto? Kako se stanje? Da, on je jako veliki problem, mada ja nisam znao da će biti nekih jako velikih rezultata, ali sam mi rekao, gospođo, idem pokušati, gospođo, i nadam se uz Božju moju pomoć da će tu biti nekih rezultata. Ona je imala jako veliki kolitis. Ona je imala jako velike grčeve. Ona je imala take bolove, kako ona kaže sama, kao da je pojela šaku želeta. Da, točno osjećaj je bio kada mi je sipao neko šaku želeta u stomak. Cijele noći sam bila na cesti. Cijele noći. Nakon druge terapije više nisam trebala ići na cestu. Šta da vam kažem? Znači, što je god pojela, to je zaboravila reći, ona je imala odmah proljev iza toga. I proljev, da. I bolove strašne i proljev. Da, zaboravila sam reći za proljev. I proljev i bolove. Dakle, grozna kolika su vas mučile. Grozota. To je neopisivo, čujte. Ja vam to ne mogu pisati. A ne daj ni, dragi se, ja sam rekla da ne postoji čovjeka tako lošeg na svijetu da bi ja to njemu mogla zaželjeti. Što sam ja 3 mjeseca trpila, dok nisam za gospodina čula. Dakle, nijedan liječnik ništa vam nije pomogao? Ne, pa bila sam kod tvoje doktorice i doktorica je dobra. Ona je rekla da ona meni ne može tu pomoći, ne? Da ona ne može pomoći. Davala mi je lijekove protiv bolova i to mi je malo onak zataškalo onda se. Gospođo Marija, vi ste isto jedna od pacijentica gospodina Bajića. Da. Jeste li zadovoljni njegovim tretmanom? Ja sam zadovoljna. Koliko imate godina? 80. Gdje ste prije radili, sad ste spomenuli? U Štampari, u Ognjen Pric. Je li vama bio naporan radni Je, tijek? bilo teško. I koje su vam se zdravstvene tegobe zapravo pojavile zbog kojih ste se javili gospodinu Bajiću? Kralježnica, kičma, noge, šake, vrtoglavica u glavi. Kod mene je bilo toga puno. Ali sad vam mogu reći da ja nemam bolova
i legnem navečer, spavam bez ikakvih bolova. Prvo ja s rukama nisam znala kam, prste me bole, šake. Znalo me ukočiti u kičmi da se nisam mogla po noći okrenuti. Tako da zbiljam, ja sam zadovoljna. Navečer sada spavam, ništa ne bole, ujutro se ustanem odmorna, ne vrti mi se u glavi. Koliko ste terapija prošli? 10. I nakon koliko terapija ste osjetili prvo poboljšanje? Već 3. Sve i bolje i bolje. Meni, ja sam zadovoljna. Kakav je pristup imao gospodin Bajić kada ste došli ovdje? Jako lijepi pristup. Treba tako tražiti čovjeka. Gospodine Bajiću, Da, ovo su jako dragi ljudi, bračni parovi, a ova gospođa isto, ona kad je god dolazila, ja kažem, evo moje Zagorke, ona je bila i sva sretna i vesela, nasmijana, a ovo dvoje bračnih parova jako su dragi, tihi ljudi, fini, u najboljem redu, jako su, pozitivnu energiju ima. Ja dok na njima radim, ja mislim da on pomažu meni više nego ja njima. Vjerujte, u mene toliko opuste dok ja na njima radim terapije, to je ta takozvana pozitivna energija. Jest, gospođa je imala teške degenerativne promjene od vratnog do lumbalnog dijela kralježnice i to je udaralo u prste ruku. Ona nije mogla stiskati ruke, to je njoj danu noću boljelo i uslijed vratne kralježnice gdje se pojavila teška skolioza i osteoporoza, ona je gubila i ravnotežu. Šta to znači? To znači da njezina kičmena moždina već bila načeta i poremećena. Znači, uslijed poremećaja u kičmenoj moždini dolazilo je do poremećaja u centralnom dijelu, znači, glave, to jest potilja glave i tu je gubila ravnotežu, shvaćate. Drugo, boljeli su je kukovi, boljeli su je jako koljena, kukovi je bila teška artroza, ja mislim čak možda su je predlagali operaciji, jesu, nisu, ali jesu. Gospođo Marija, jeste li posjećivali liječnike prije terapije kod gospodina Bajića? Kad je prvo 2 godine, 3 na terapiju išla, to ne pomaže ništa. Ja sam primila 60 terapija pa ništa. 60. Čak 60? 60. I to u Mihanoviću 60, a u Boždareviću i 50. Ja sam prvo isto... I od svega ništa, hvala Bogu. Ne, ma pati se dalje, da. I plaće kak znaš. Da, to je Dakle, to. posjećivali ste liječnike prije nego što ste došli kod gospodina Bajića? Pa prvo jesam, nisam baš ovu godinu. Ali kad smo vidjeli na televiziji gospodina Bajića, odmah smo mi krenuli, pustili smo mi liječnike jer tu nema. Slabo se liječnici liječe sad. Gospođo, da vas pitam sam, jesu vam predlagali operaciju kukova, nisu ili jesu? Kičme, a još sam radila. Koliko godina ste zapravo prvi put osjetili neke zdravstvene tegobe, bol u kralježnici? Pa to još sam i radila. Pa išla sam na terapije i to se vuklo, ali sad je došlo do... No ja sam znala po noći me uloviti da se ja nisam mogla okrenuti u krevetu. Evo, što se niste mogli? Obolilo me kičma i kukovi. I sad to sve možete? Sada, hvala Bogu, mogu sve. Ja sad kada sam se pomladila... Preporodila, da, ponovo rodila. Ne vrti mi se, velimo, tako se ujutru ustanem lako i... Evo, zašto biste nekome preporučili gospodina Bajića? Da vas pita savjet? Pa rekla bi mu sve kako je meni bilo. Evo, recite i nama onda. Da i vama kažem, šta kada vam kažem. Zašto biste nam preporučili gospodina Bajića? Zato da vas izliječi, jer je jako fin i pomogne. Izbilja mi pomogne. Jer ako je meni staroj pomogao, onda... Će i vama mladima. Mladima, da. Mladi ne dolaze. Mladi ne dolaze. Hvala Bogu da ne trebaju doći jer... Mlade pacijente i nemate. Ne, onako dođu, manje više to su studenti recimo koji imaju teške psihičke probleme i tako dalje. Gospodine Ivo, molim vas, možete li nam se predstaviti? Ja sam Ivo Iveljić, a dolazim od 10 terapija.
Zbog kičme i nogu. Noge su mi, kako bi je to rekao, ja sam sebi to kažem, kao da su mi tuđe noge. Da nisam mogao s njima gospodar kako treba. I sad, kako dolazim tu, dobro mi je. Gospodine Ivo, koliko godina imate? Samo 80. Samo 80. Da. Gdje ste vi radili prije? Radio sam u Vjesniku, u Otpadu, u školi, svud. Uglavnom u Vjesniku zadnje. Je li taj radni tijek ostavio traga na vašem zdravlju? Pa možda je, a ne bi rekao baš. Ne znam, možda. Jeste li i vi posjećivali liječnike prije nego li ste došli kod gospodina Bajića Nisam ovdje? na terapije, nisam hodao nikada. 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 Nikakve terapije nisam imao. A liječnika posjećujem još sad. Jer sam imao operacije na glavi, operacija mrena, glavokoma, na oba dva oka, uho, srednje uho su mi operirali 2 puta i tako. Imate li kakvih problema i danas zbog toga? Imam zbog tih operacija vrtoglavicu, ali ne tako kao što je bilo prije. Pomaže li vam terapija gospodina Bajića u tome? Malo pomaže, ali nije toliko od vas da bi rekao da sad ja nemam vrtoglavicu, ali je puno bolje. I tako. Kakav je gospodin Bajić bio kada ste došli prvi puta ovdje? Jeste došli zajedno sa suprugom ili sami? Nije ni jedan puta rakiju da popijemo. Skupa vi idete. Kod vas Golubek. Odličan. Nikud ga nemojte pustiti samog. Mare sad Ičku doći. Možda bih krivu ulicu gospod zalutala. Da, gospodin je imao problema, jako veliki problema sa lumbalnim dijelom kralježnice. Njegova dijagnoza bila diskushernia. Ja mislim da je to već bilo pred operaciju, ako već nisi predlagali, ne znam. Nisu. Prva operacija kod diskushernije je ono zadnje, ono što se mora. Zadnja opcija, da. Imao je on i tešku glavobolju. To je isto posljedica kralježnice. Teže i noge su ga komplet dolje boljele. A to je bilo u pitanju teški poremećaj, znači u perifernoj cirkulaciji i refleksno udaralo od toga lumbalnog dijela gdje je bila diskushernia u noge komplet udaralo. Hvala Bogu, evo sad, to je sve ok, super. Ja zadovoljan si moji pacijenti, a imao bi ovdje dovesti još sigurno 3, 4, evo još jedna gospođa ima, ali ima dovoljno. Evo sad je ušla i ona bi imala isto reći, jedna iz Siska gospođa, svađate. Otkuda vam se dolaze ljudi? Otkuda vam se dolaze ljudi? Dolaze od svakuda, evo sad za 2-3 dana trebaju doći iz Splita neki. Bili su neki njegovi kumovi kod mene kad sam ja još radio u Splitu, pa taj kum ih preporučio da idu kod mene. Pa su mislili da sam ja još u Splitu, kako sam ja rekao u Zagrebu sam, sad on treba doći od ponedjeljka u Zagreb, tu će se negdje smjesti u hotelu i doleće svih 10 dana. Dolaze ljudi iz Šibenika, dolaze iz Rijeke, jako puno iz Riječana isto dolazi. Dolaze od svakuda. Uglavnom od svakuda ljudi dolaze. Gospodine Ivo, samo riječi hvale imate za gospodina Bajića. Evo, zašto biste ga preporučili nekome koji ima slične probleme kao i vi? Da si olakša život. Život, tako, da. Da si čovjek olakša život. Da ne hoda po terasi i po dvorištu i po cesti i tako. Kako ja. Evo, zašto bi vi preporučili gospodina Bajića? Ja bi svim srcem i dušom preporučila i dopeljala ga tu i platila mu sve. Samo da dođe i da ga spasim. I to je moje veliko, veliko zadovoljstvo i Bog će me nagraditi. Hoćete li nastaviti s terapijama? Svakako. Sva moram, da. Završava gospođa. Ali ako šta bude trebalo godinu, 2, dalje, ona ima moj broj telefona, rekao sam, slobodno se obrati. 10 sam završila, da. Nema šta više ići kod liječnika. Da, 10 sam završila, ako treba i opet ću doći. Sigurno. Tako. I pred brige nek hode. Mislim, svaka čast doktorima, ali... Da. Jeste li imali slučaj da ste, dakle, nakon što ste osjetili neko olakšanje, otišli kod liječnika i rekli da ste zapravo bili na bioterapiji?
I da vam je to pomoglo? Nisam. Niste. Pa nisam, pa mi sad je Nema ni potrebe ići kile 10 više. dana, nema potrebe šta. Da. Kad su se izjasnili da nam ne može i pomoći, pa nema šta niš više tražiti. Ne? Da, imao sam ja dosta i liječnika, odnosno doktora koji su me slali dosta pacijenata. Jako. Ima preko preporuke, dođu ljudi. Evo, i ja bih vas još molila samo za kraj da nam Izvolite. kažete, dakle, što je to što zapravo privlači toliko kod gospodina Bajića? Dakle, što je to što je vama, na primjer, pomoglo da si u glavi posložite stvari da je to baš gospodin Bajić koji će vama pomoći? Baš je on taj, da. Baš je on taj. Ja ću to potvrditi 100 puta ako me pitate. Evo tako vidite. 100 puta ću vam potvrditi. I da je on taj koji je mene spasio od onoga zla velikoga koje sam ja imala. Ali nema takvog neprijatelja kome bi ja to mogla poželjeti. Onda možete si misliti kako je to bilo. Gospođa Marija, možete li nam vi reći zašto gospodin Bajić je baš ta osoba kojoj bi se trebalo obratiti, dakle svi oni koji imaju probleme slične kao vi? Zato što ovi ne pomognu ništa. Jer mi čim smo vidjeli na televiziji, odmah smo došli. Sam znala da će mi pomoći. Sam slušala isto kad su govorili i odmah smo drugi dan zvali i počeli smo ići na terapiju. I ja sam se spasla, ja šake nisam mogla stisnuti, to su bolovi bili u kičmi, velim, noge, sve, ja po noći ne mogu spavati, ujutru se nikakva digne, vrti mi se. Sada zbiljam preporodila se. Gospodine Ivo, za vas isto pitanje? Pa ja vjerujem u ovakve ljude, recimo, kao što je gospodin Bajić, jer sam imao iskustva iz mlade dana. Bio sam iščašio nogu u kuku i išao sam na sve moguće pretrage, bazene, nekcije. Daju mi nekciju, ja u nesvijest padnem. I čuo sam kod supruge u Liki da ima čovjek koji se bavi s tim stvarima. Koji namješta. I dok smo digao sam plaću i odmah smo sjeli na vlak i otišli tamo. I dao mi je čovjek 2 rakije da popijem, ali velike rakije. I napravio mi je to i ja sam 3. dan počeo raditi normalno kao da nikad ništa nije bilo. Rakija je bila kao anestezija. Anestezija, ali bolovi su bili ogromni. Pravilički lijek. Ali super je izašlo. Nije trebalo više ni doktora, ni nekcija, ni Kasnije niste više osjetili nikakve tegobe, ne, bolove? Ne, čak ni promjenu vremena. Oni su njemu branili raditi, jer je on bio kao privatnik, to je bilo onda, to su njemu branili raditi, ali su k njemu čak i doktori dolazili za namještanje, on je bio, a samo jer su govorili, ne smije vikati, a ne je bilo rakiju dao, valjda nema nikakve doblače. Ne, to živo, ja sam to prošao. Da, ali mu branili rad, na on s krijom to radi. Ali veli mi liječnici su dolazili k njemu. A zašto smo branili, ko to zna? A da, to je bilo prije komunizma, ja sjećam, ja sam radio u Petrinji, to je bilo negdje 85. 6. godina kad sam radio u hotelu od Gavrilovića Petrinja. To je bilo strašno puno ljudi, gomila ljudi. Ja sam se malo preplašio i bila blizu, preko puta bila mene opština, u to vrijeme opština bila, i ja odem tamo, rekao, pa idem ja tražiti od njih neki papir ipak, da ne bi došla neka inspekcija, nešto, znaš, da pitaju, da mene okrive i to. I dođem ja tamo i u mene sašalju od vrata do vrata i na zadnja vrata ja stignem, unutra stariji čovjek, neki inspektor. I kažem ja, gospodine inspektore, rekao, ja eto odmah tu preko puta vas radim, rekao, bioenergiju, dolaze mi ljudi, traže pomoć. Rekao, zadovoljni su, dajte mi bilo kakvi papir, napišite mi da ja smijem to raditi. A on mene ovako, a gospodin Bajić, čuli smo, znamo za tebe, ti se reklamiraš preko radija. Ja rekao, da.
Slušaj me dobro. Sve što ljudi vole nije loše. Radi i nemaš problema nikih. Doviđenja, doviđenja. To sam dobro zapamtio riječi. Znači, sve što ljudi vole nije loše. Je li tako? Da. To je to. Radiju li vas kad slušate ovakva iskustva? Jako me raduje i još više me raduje što će u subotu, u 22:20 na TV Jabuki ljudi gledati ovu emisiju i ne prepoznaju pravu istinu. Nije to samo sada. Tisuće puta sam bio na TV kućama, privatnim, državnima. Bio sam na HTV-u, Hrvatska uživo. Ne postoji u Hrvatskoj televizijska kuća, a da nisam bio. Ne postoje novine, a da nisam bio u novinama. Na tisuće pacijenata sam vodio na TV kuće, u novina imam unazad još 30, u stvari od 90. sve, tad sam već mogao pisati svoje reklame, izjave mojih pacijenata. Od 90. ja imam doma u Hrvatskoj Kostajnici 2 kartonske kutije kištre pune novina od mojih pacijenata, izjava mojih pacijenata. Pitaj Boga koliko. Ljudi su nedvojbeno oduševljeni s vama. Na kojoj vam se adresi mogu obratiti? Pa ja sam se sada uglavnom trajno smjestio u Zagrebu, to je Palmotićeva 38/1, odnosno prvi kat. Moj broj telefona je 098 90 68 107, znači zakazivanje je obavezno. Pre nego što me nazove, znači možemo zakazati termin i uglavnom to je to, ali gužve su jako velike uglavnom. Evo i za kraj samo možete li nam nekakvu poruku reći? Pa ništa posebno nemam da kažem. Mene javnost hrvatska i dalje, imam ja poziva iz Srbije, imam iz Makedonije, imam iz Bosne, iz Slovenije me ljudi zovu, iz Austrije, Švicarske, zovu mi ljudi od svuda. Ja sam jako dosta poznat javnost, pa nemam ništa posebno da kažem. Mogao bi samo preporučiti, nemojte se mučiti ako imate problema sa kralježnicom, sa artrozom, osteoporozom, koljenima, kukovima, neke psihičke smetnje i tako dalje. Dođite, obratite se kod mene. 99% šanse su da vam pomognem. A onaj 0,1% ne znam da je sutra ustati i živ, a kamoli. Ako neko traži garanciju od mene, onda je to stvarno riječ koja se ne može iskazati. Ja sad, vi ste primjer radi moj klijent, došli ste tražiti pomoć i vi pitate gospodin Bajiću, je li men garantujete da ću vam ja pomoći, da vas ja gledam u oči, da kažem da garantujem, onda bi ja bio najveći lažov koji bi to rekao, da dođite, ja vam garantujem 100% da ću vas izliječiti. Šta to znači? To znači da svim međunarodnim konvencijama, kako u klasičnoj, tako i u alternativnoj medicini, zabranjena upotreba riječi garancija. Ne smije se čovjeku garantovati, pogotovo u medicini. Pa danas vam ne garantuje ni automehaničar, ni onaj što vam biciklo ne popravi, neće vam garantovati da ćete proći par kilometara s njima. A kamoli kod čovjeka koji je bolestan, odnosno koji su prošli sve doktore, od doktora opće prakse do najboljih profesora, pa se jadni vataju za slamku, pa ima poneka riječ da pita jel garantuješ. Pa kako ću ti ja čovječe garantovati? Ti si otpisan slučaj. Ja uvijek upotrebim onu riječ liječnički škart, ne kao čovjek škart, ali liječnički škart, tvoja bolest je čisti škart. Šta to znači? To znači da si došao iz bolnice, da si sve pokušao, on ti ništa nisu mogli i došao si kod mene i tražiš od mene garanciju. A znaš, gledao si na televiziji, čitao su novinama, da pomoć ima. I evo istine. To je moja istina. Ja samo ovako reklamiram, nikako drugčije. Evo, ljudi kažu svoje. Kako ću ja da garantujem? Ni njima nisam garantujem.
Nikome ne smijem ja garantovati. Svaki kad dođe kod mene ima specijalni ugovor koji mora potpisati pre toga da mu ja radim terapije. Bez toga nema ni terapije. Ali šanse su, ja uvijek kažem, koga ja primim i moje mišljenje da mu mogu pomoći, dajem šanse 99%. To je ono što ne smijem reći, garantiram ti. Razumijete? Garancija je nešto drugo. Ja ako njemu i garantujem, onda je to stvar velika. Gospodine Bajiću, hvala vama i vašim klijentima što ste bili gosti današnje I emisije. hvala vama što ste nas lijepo saslušali. Uvijek. Velika hvala. Hvala vama. Evo, hvala. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja. Hvala vam na pažnji i vidimo se u idućoj emisiji. Doviđenja.